Muthenya Jwana wa kamiti ya UGIMA kuma mbunge ya kaunti ya Meru ni riungite cibitari-ini ya level 5 bakienda kumenya uria utungata bugwitithwa na mbere. Batongeretwe ni MC Wegoji East Domiano Muchui ni batariritie kimako kiao kumania na cibitari je kwaragana BUNENE. BARIUGA kiria kibamakitie ni kwithira AAJIE BATHATU barima GITANDA KIMWE na KINYA guti arigitani bakung'ana ni untu MURIGITANI UMWE ARITUNGATIRA AAJIE 50 ni borotete thirikari ya ngavana Kawira Mwangaza bakiuga nitejaniritie cibitari je BUNENE. Muthuri Muriuki ni amurikite rugono ru na tutumira ripoti iji. Kagidaka mbunge ya Meru yambite mitaratara kuthithia bajeti ya mwaka jwa thirikari 2024 gwita 2025 na ndika kamiti ya UGIMA mwiri nikinyite nene cibitari nene ya level 5 ikenda kumenya kethira kwi mbeca bagatengera cibitari iji kuthira mathenya benajo. Indi amuna bubu ni meka miteji kwithweka ritenthi na minister wa UGIMA mwiri ndene kaunti ya Meru na inya bisa mnene wa cibitari iji ibejete kwithira kwina mathina nkabo yaje ni mirite cibitari iji ni gintu tuthake na tuli komiti ya yothi undu bwa mbere bamenyete na cibitari iji ituna itanda bekung'ana bia arume ara kuna itanda 26 aki na jana ndi arume bara bajitwe bari mama gitandene ki arume batatu kana bairi untu tugwithira kinya AAJIE baba ingi bagicia itanda urito gethira itanda kina AAJIE bairi na bangi bathatu twethagire especially wondi ya Meru twethira ni mwake iguserve kwina sanje ko wondi imwe ya Meru na ne userve arume bonde ba Meru county babejaga cibitari ije the same case kiri medical ward ya Meru the same na kinya kiri female medical arume ni itanda 26 ibyo itanda bira bye cibitari yonde na tukimenya other facilities itena itanda bya arume so kinyayo nisho antubeto nonto baba ingi bakuriana na mirimo mwanya nisho antubeto ba utangika ma watake trauma itanda bya arume ni itanda 17 na baba trauma ote washe anongi no ku imagine mwachio watimbi eyete wena wewe na thine ngozi buwe kwetandene kimwe mboye kwetandene kimwe sasa wao kabwo timbi lakini urogare na thine murimo yongozi umwatithie timbi urano gare ya murimo yongozi akwatithie wewe ukare timbi so yoi mathabu ya -1 + 1 so ure cibitari uye korwa murimo fulani lakini nonto bosha itanda na AAJIE ba mirimo ingi tofauti ukaenda kuana na mirimo ingi untu bajairi bamenya gutana na ziba kung'ana baraba kumenyera AAJIE baba nonto tikuni nasi mwake kwithureku tungatira nguruki AAJIE 50 untu robote bati ni ya nurses na especially staff kile wondi teuto uma ya Meru na AAJIE 46 as we talk lakini tolo ni nasi omoka baga otuko mbera nasi omwe kabaga AAJIE babonde na kwenda kubagarura bangi na kwenda kubakundia ndawa kwe nonge ukurira na akenda gutethwona nasi omwe kweria komba ngugi yonde cibitari nurses ratio nurses care patient 1:64 no ratio ya nurses care patient lakini recommended 1:5 o nurse agatha na chabatano bara utungatira lakini ande Meru general level 5 nurse atungatira 64 so ba cibitari baraba umbite ku resign na ito bati kuthithia audit kinya ya macibitari yau yangi yonthe kwa tuika kuina nkulukia arigitani 10 ba Meru Teaching and Referral Hospital ake baraba umbite ku resign tumenya na mbi bana bange ba resignite waeta kwa mfano side che cibitari ira chi Maua side ya Kanyakine side ya kuna tena araura side ya Meathene tumenya ibana ba resignite so ibabati na utem budget ikwendeka ku replace baraba resignite already budget irio so na kulingana kamiti iji baugite maka mujiro kithirikari ibatengerete cibitari iji milioni 140 nikenda gwikira itanda nyombe iji njeru ira yaki ene mwangira na ndiba ikinya nyombe neji na utuntu nyabombo thithitwe na nyamo kandarathi ero atina thamire gundu ku miaka iri mithiru thina ria twathiungirite cibitari last year at time like now tutito thithia budget ituonere thina ire ne still capacity
na twanenkera Cibitari 140 million kenda yumba ku make sure betiri gutumika na thinewe capacity ite, lakini and the worst thing ile ukarikanadwa we've come again and the same problem no yo na tuliro for the last 2 years itatongithwa na last year nito allocate 140 million ya kulikia nyomberea, lakini gutengo giturone kiendelea itanda 240 ni itanda byumba kondi congest wondira tukonete antu bamami baile bathatu itanda na kimwe iwondi chomba kondi congest but building ire abra chairman ewe ekorio for so many years itaomba kuyura na araba ugite na thirikari ya kaunti Meru ndirombete milioni igana ingi indi mbere baba nenkera no mwanka betho bakiuga milioni igana 140 ile banenkerwe inachitite kithoti ngwichitite ne bararombete andi million this financial year ne utotete ke yondo tukujite kuona kana 140 million ya tumikire na so far tugwito twethira utigintu ikuendelea na tukugeria kinya kuria twelwa contractor everereo miaka iri mithiru kwa gute ndu kuendelea kwa no mwanga twite CC wa health ya twire 140 million na twejanira last year ni na AAJIE ire kedwa keja na becha no iregi kwa Cibitari en general becha ya jigo site ati becha ya atumikire ire tia nenkanirwe tia locatirwe 2023-24 itatumiro bwega because you can't pump money itego kone very for Ngurukiba kijita mocha Cibitari edi mocha jura nibatikuza jona mere 90 ende mwankira nandi mocha joju jona mere 141 jokuruki dekirimi na gitunjige kinene mono na mocha na antu 141 ne batikuzwa ina capacity ya antu 90 twethira mere ri kaniritwe na kiu nikyo tukuga tukaeja na limende very soon na ikabindi ga cube kama karageka wa mere ge fridge kwa mere 5 kana 6 akabatirite mwiri jumwe kwa icio tukuromba kinya thirikari yetu county government ya Meru yumbe otonyera twithiro nya tumbe kwa ka city mortuary antoange kana municipal mortuary nikenda tumba kunyia kuinya na kura kuri ndene mo Ruki Cibitari edi nimbia mambata yote kuendekana ikinone no gwati nkuruki kaga itwonire building simwe ira chakina mabati kana chumbite kutha chimbi na mabati jara asbestos ituje bwaga buru in public health mabati jawi jaringero marufuku no ntuba kwethia jagikosa cancer na mirimo ingeteu ko ndingenda kuromba thirikari yetu ya county yumbe kwethira kagita gatego kuraja bombete kuthaba innovate building siu na bomba kuthaba tumira mabati jaria mega kajaja batere gutumika bomuthia ni rwangiro cancer na runyaru kirikana rutekwitangugura ndo baterie itwerirwe kwena chemotherapy nio ake ikomba kuthekithithwa na kwena ndagitari oncologist na an oncologist nurse gitegera kinyora radiology yomba kuthekithithwa na kinya kuongera ntuko nyingi cia chemotherapy yomba kuthithwa na cancer center no tukwena aje baba ingi muno baramenya bamba ko need palliative care baraba ko need kinya palliative care kana nyana are anja na mantu yo yatugutana mbere kumagi Cibitari yetu kundenda kura kawira mwangaza tatu chionde na chio ichio theri na nya kwa eguru mbecha muno ira kwa che igundi mwangaza ina ilalia afya chiantu na reka mantu ye kuru ko ita uba wirio theri ebe akimaketa na kwetha kisiasa ne ya Cibitari mbechu chionde chie yao ithire nyumba ite thiri ite thiantu kwa ndege kanigenda Meru eto karabwega otherwise utengo agurita atemenyerete Cibitari chietu kawetero nandi niko ni matagaraje kwa MC bakajukia kumania mantu yo nende kumagi Cibitari ji muthuri murioki Muru TV mutiro jokangangi